دوستان السلام علیکم. دیروز بازی بسیاری از دستای ملی برگزار شد. دسته ملی ما تاجیکستان با ایران بازی کرد. همچنین در اروپا، آمریکای جنوبی و دیگر کشورها بازی‌های مهم انتخاباتی گذاشتند. امروز در یوتیوب ما بازی اساسی رو مفصل تحلیل میکنیم و من فکر و نظر خود رو درباره آن که در میدان چه گذشت نقل میکنم. اما دیگر بازی‌هایی که هم اهمیت دارند من در کانال تلگرام خود تحلیل میکنم. در آنجا ما نه تنها محاکمه میکنیم بلکه بازی‌های مهمترین ها رو نیز در افیر زنده یعنی پخش مستقیم با صفت خوب تماشا میکنیم و یک جا تحلیل مینماییم. همینطور با کانال تلگرام من همراه شوید. سیلکا در اپیسان ویدیو و در کامنتاریا گذاشته شده است. ابونه شوید تا چیزی رو از دست ندهید. در اسور بازی‌های گروهی کاف ناتیونز کاپ 2025 به آخر رسیدند و تیم ملی ما با مخلصان یک شب پر از هیجان و احساسات داد. بازی آخر مقابل ایران بود و این واقعی تاریخی شد. اولین بار تاجیکستان با تیم ملی ایران مساوی کرده بود. برای ما مهم نه تنها نتیجه بود بلکه طرز بازگشت از حساب 0-2 و نشان دادن اراده بزرگ. در قسم اول کار ما خیلی دشوار بود. ایرانی‌ها پورا میدان را زیر نظارت داشتند و پیش از تنفس با 2 گل محبی پیشواز گرفتند. به نظر می رسید که دیگر همه چیز تمام شد، اما قسم دوم رویداد رو تماما دیگر کرد. فوتبالبازان ما روی حقیقی جنگی نشان دادند. اول شهرام سمیف پس از داده انیق پنجشنبه یک گل به نشان رساند و امید برگشت. بعد از آن زهیر جورابویف پس از اجرای توپ استانداردی حساب رو برابر کرد. همینطور بازی دوباره زنده شد. دسته ما با کمک و هوس گیری تماشابینان حصار نیرو گرفت و آخر بازی خیلی شوق‌ور گذشت. هم با حمله میکردیم هم ایرانی‌ها. این مساوی برای تاجیکستان تاریخاً مهم است، زیرا پیشتر ما هیچ گاه بر ضد ایران نتیجه نمیگرفتیم، ولی راستی حتی چنین بازگشت قهرمانانه نجات ما نداد. ما گروه رو در جای سوم انجام دادیم و تورنیر رو ترک کردیم و سببش اصلا همون شکست ناخوشایند در بازی اول بر ضد هندوستان شد. آنجا ما خطاهای کلان کردیم. پنالتی از دست رفته رستم سایروف، اشتباه وزنین دروازه‌بان مهریدین حسنوف، همه این با شکست آورد. بعد غلبه بر افغانستان 2-0 امید داد، اما مساوی هندوستان با افغانستان 0-0 در دور آخر راه را برای ما بست. با نشان دهنده‌های ایلوگی هندوها بالاتر برآمدند و دوم شدند. اگر جمع‌بندی کنیم مشکل اساسی دسته در این مسابقه خط محافظه و دروازه‌بانی بود. در لحظه‌های حل کننده باوری و استواری نمی‌رسید، اما با وجود این دسته نشان داد که ما حمله قوی داریم، بازیگران جوان و جسور داریم و مهم از همه روحی مبارزوی داریم. ما باید فهمیم که کاف ناتیونز کاپ برای تاجیکستان تنها یک مرحله سنجش است، نه پایان راه. پیش روی دسته باز یک چند بازی مهم است. در ماه اکتبر 2 بازی با مالدیو، بعد سفر بر تیمور شرقی و در ماه مارت بازی حل کننده با فیلیپین. ما از آنجا باید خلاصه این تورنیر رو استفاده بریم، اشتباه ها رو تکرار نکنیم و بیشتر دقت دهیم. امروز ما میبینیم که تیم ملی تاجیکستان علاقه توان رقابت کردن با تیم‌های قوی مثل ایران رو دارد، ولی برای قدم نو گذاشتن با ما لازم است در تمام مسابقه استوار و یک رنگ باشیم، نه تنها در یک بازی. اگر این چیز رو اجرا کنیم با دستگیری مخلصان خود میتونیم با سطح نو برایم. دوستان امروز نیز یک قطار بازی‌های منتخب‌ها میگذرد و شما میتونید این رقابت‌ها رو با سرپرست ویدیوی ما شرکت 1x جالب‌تر گردانید، زیرا این شرکت چندین سال سال میشد که کار و فعالیت دارد و بهترین شرایط رو فراهم می‌آورد. تنها در مو و تنها برای شما ما پروموتر کردیم با نام AMG 0777 که نفرانی که تا حال رجیستراسیون نکردن میتونن در اولین پرداخت خود تا حجم 8000 سومانی بونوس به دست آورند. سیلکای ضروری در کامنتار این ویدیو. امکانات رو از دست ندید. ارژانتین با حساب 3-0 بر ونزوئلا پیروز شد، ولی این نه یک بازی عادی بود بلکه واقعا یک شب پر از احساسات. حتی پیش از آغاز بازی لیونل مسی اشک ریخت. وقتی چنین بازیگر بزرگ که همه جایزه رو به دست آورده است اشک میریزد، این نشان میدهد که برای او این واقعی چقدر مهم است. در خود بازی ارژانتین از اول نشان داد که خیلی جدی آمد. آنها فهمیدند که وظیفه‌شون تنها بردن نیست بلکه باید با تمام قوه بازی کنند و بازیگران نمیگذاشتند که مسی از مرکز بازی دور ماند. برعکس همه کوشش میکردند که توپ رو به او رسانند. مثلا گل اول خولیان آلوارز میتونست خودش به دروازه ضربه زند، اما او قصداً به مسی داده اجازه داد که لگند فوتبال حساب رو باز کند. لیو هم با آسانی این امکانیت رو به گل تبدیل داد. گل دیوم نیز همینطور زیبا بود، پس اولی جنوبی تییاگو آلمادا و باز گل مسی. بازی ارژانتین پور را نشان داد که این دسته با یک هوس و خواهش بزرگ بازی میکند. برای
барои онҳо ягон бозӣ ғайримуҳим нест. Ҳар як бозӣ барои онҳо мисли имтиҳон аст, мисли як кори ҷиддӣ. Онҳо намегӯянд мо аллакай баъд ҷоми ҷаҳон баромадаем, акнун фақат бозӣ мекунему халос. Не, ҳар як дафъа ба майдон мебароянд, бо тамоми қувва меҷанганд. Албатта дар ин ҷо нақши мураббӣ низ муҳим аст. Лионел Скалони тавонист дастаро дуруст созмон диҳад. Ӯ тактикаи хуб дорад, медонад ки чӣ гуна бозингаронро дуруст истифода кунанд. Вале муҳимтарин чиз на тактика аст, балки рӯҳия ва хоҳиши даста барои ғалаба кардан. Ин ҳамон чизест ки ба онҳо кӯмак кард ҷоми ҷаҳонии гузаштаро ба даст оваранд. Акнун ҳама мунтазири чемпионати ҷаҳонӣ нав ҳастанд ва ҳама мефаҳманд ки барои Месси эҳтимол ин охирин мусобиқаи калон бо тими миллӣ хоҳад буд. Аз ҳамин сабаб ҳар як бозингар омода аст ки тамоми қувваашро диҳад. Барои онҳо шарафи калон аст ки давраи Месси бо пирӯзиҳо ба поён расад. Агар онҳо ҳамин ҳавасу ҳамин рӯҳияро нигоҳ доранд, боз доштани Аргентина хеле душвор мешавад. Аз ҳамин сабаб ин пирӯзии 3-0 бар Венесуэла танҳо як рақам дар ҷадвал нест. Ин паём аст ба тамоми ҷаҳон. Аргентина ҳанӯзам дар сатҳи баланд аст. Ҳанӯз бо дилу ҷон бозӣ мекунад ва тамоми бозиро гирди Лионел Месси месозад. Ва то даме ки Месси ба майдон мебарояд, ин даста ҳамеша як қувваи мағлубнопазир мемонад. ҳикояи Федерико Кьеза дар Ливерпул хеле нохуш баромад. Бозингаре ки аз ӯ умед доштанд дар Англия худро нишон диҳад ва карьерашро аз нав зинда кунад, ба ҳайати клуб барои Лигаи Чемпионҳо дохил нашуд. Ва ин сабабаш на ин буд ки ӯ суст бозӣ мекунад ё мураббӣ ба ӯ бовар надорад, балки қоидаҳои УЕФА чунин иҷозат намедиҳанд. Бар асоси қоидаҳо ҳар як даста ҳақ дорад 25 бозингарро барои Лигаи Чемпионҳо бар рӯи хат гузорад. Аммо аз ин шумора фақат 17 нафарашон метавонанд бегона бошанд, яъне онҳое ки дар худи клуб ё дар футболи Англия ба воя нарасиданд. Ливерпул аллакай ҳама ин 17 ҷойро пур кардааст. Барои ҳамин Кьеза дигар ҷой нагирифт. Ҷолибаш он аст ки ҷои ӯро як ҷавони 17-сола Рио Нгумох гирифт, ки аз академияи Челси ба Ливерпул омада буд. Ӯ ҳам худӣ ҳисоб намешавад, вале клуб қарор дод ки ба ҷавон имконият диҳад, на ба бозингари таҷрибадор. Барои Кьеза ин албатта зарбаи сахт аст, зеро соли аввали ӯ дар Англия осон нагузашт. Ҷароҳатҳо, мутобиқшавӣ ба услуби нав ва овозҳои зиёд дар бораи эҳтимоли рафтани ӯ. Бо вуҷуди ин, оғози мавсими ҷорӣ барои бозингари итолиёвӣ умедбахш буд. Ӯ дар бозии аввал бар зидди Бормунд голи пирӯзиро дар дақиқаҳои охир зад. Баъд ҳам дар голи ҳалкунандаи бозӣ бо Ньюкасл саҳм гузошт. Ин нишон дод ки Кьеза тадриҷан ҷояшро дар Ливерпул меёфт. Аммо акнун ӯ имконияти иштирок дар бозиҳои калонро аз даст медиҳад. Гурӯҳи Ливерпул дар Лигаи Чемпионҳо хеле ва хеле вазнин аст. Реал Мадрид, Интер, Галатасарай, Айнтрахт ва Атлетико. Маъаш чунин бозиҳо барои бозингарони калон имкони худро нишон додан мебошад ва Кьеза метавонист дар ин саҳнаҳо таҷрибаи калон ба даст орад. Ҳамзамон бояд гуфт ки ин қарор танҳо ба марҳилаи гурӯҳӣ дахл дорад. Агар Ливерпул ба плей-офф барояд, имкони тағйир додани рӯйхат вуҷуд дорад ва агар Кьеза дар Премер-лига хуб бозӣ кунад ва аҳамияти худро исбот намояд, шояд ӯро барои марҳилаи навбатӣ ба рӯйхат баргардонанд. Дар натиҷа мушкили асосии Кьеза на бозии ӯст, балки қоидаҳои сахти УЕФА ва маҳдудиятҳои ҷойҳо. Барои мураббӣ Арне Слот ин қарор аз ҷиҳати амалгароёна дуруст аст, аммо барои худи Кьеза як санҷиши сахти рӯҳӣ ва шахсӣ. ҳоло ҳамаи чиз аз вокуниши ӯ вобаста аст. Оё ӯ ноумед мешавад ё аз ин фурсати душвор истифода бурда исбот мекунад ки ҳанӯз қувваи зиёде дорад ва метавонад нақши муҳим дар даста бозад. Ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнажнаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.